Hadin ka jing ai jingkren Shakilat Pathai Khubor nakaliang jongka Football Committee jongka Riboy District Sport Association dangshen baon penlong ya ka final jongka Riboy General and Super League haka khandai tarik nopra arja arpulai. Henry menta ka sengipat kaladon ka jingpen kala ban penkenria ya ka te ka tarik syaka arpuwi tarik nopra arja arpulai nakidaw bom lakyar. Habakren Shakilat Pathai Khubor nakaliang presiden ka RBDSA ulay tu baka jingpen kelaya kate katarik kadai halor ka jingjon jong kidaw ki bom lakyar kiba nakaliang ka association kaya kendu. Uba RB syadap ula benrapat baya ki kendrem ki lendang jong kate ke lempung penkut ya ka Riboy General League bat ka Riboy Super League kinne kumju Henry tang katarik lapan kenria no syaka arpuwi tarik no pra arhaza arpulai. Kumbanshu yatu ka kenhun ka banra ya ka namla du haka thup jong ka Riboy Super League kan le chimbenta haka Meghalaya State League ka bansa penlong da ka Meghalaya Football Association bat haka te ka singi penkut ya ka te ka lempung onwan chimbenta da uba Alexander Hek Menteri Sorkar ka Jela Kumukongsan haka jingya don lang uba Hamlet Doling Presiden ka Meghalaya Football Association na lor ki weipat kiri pau khmat bat ya ka te ka lempung bahe du Hariboy on penlong Hamadan Umdihar. Tanukong nga ay kublay yupi ki media ki bala yawan kenang haga jingkot yung ni kum ka office yung ka RBDSA haga ni janmit bat haga juga poru nga ay kublay Christmas in advance yang paralok barok ki official yung RBDSA bat ya ki lok ki jor kasing Christmas kalong stang katu kan esngi nila janyo bat ngin ay kubleru lupa na kabanta kasnam tumay yung ngin sayo kumbaw bleru kurkuwi ni yang kasnam kemarin ngin sayo ro yang kasnam tumay rengkat bat kiji kurkuwi jong hangay kapor nga ay yang kiji penapay ba na kabanta kaneka final jong ka Riboy League kabangila pendok na du bunay September kabangin penkut ha kaneka artway tarik hangay jing siya katarik ke barang ngilatu ban pelong ya kaneka final jong ka Riboy League kalong kaneka kat kendai tarik mulai Desember arhajar arpulai nagidaw ke bang imlakyar nilara no ya ka syaka arpui tarik mulai Desember arhajar arpulai but ki chief guest ki special guest baro ke bangila penbaik lupa na do kamanchua kinne kiju bat haka juga perlu ni tempau jusongu yang minister yang ke Sorkar Meghalaya i Mr. A.L. Hek iba haka tu kakat kentai tarik imlai Henry antaka sengi ila ai kejingkular be info yang jaga arpoi tarik kumjuru ba Hamlet Son Doling presiden juga MFA ubala ngila penbaik don wana kakat kentai Henry underu kula don wana arpoi tarik ni tempat uji songo iki berarun kumang laban baik ki kluban wan hak te tarik bat kene ka jingela kai hak te sengi kendon atli kawai ke de ka General League hak baga ki tim gon kendu hak General League kalau kene ka Berni Sport Club bat ka Komri Para Sport Club bat hak game ka baat pat in penyele ia ka Super League ta hak pedeng ka Sport Club bat ka Mauteri Merdon Sport Club. Ke prize money ke bangila penbaik na kebenta kini ki tim kalong kumne. Na kebenta ke General League ke job kini yo nyoko hajar. Bat ka runners up kini yo soko hajar. Na kebenta pada ki Super League ke job kini yo silap. Bat ka runners up kini yo sanko hajar. Ke prize money baru ke bangin sa ayam te kesni kalong arlak berko hajar but kendon ru kiwi ki trophy ki bangin sa ay hak te kesni kumiyaki best goalkeeper nang tagi best player nang tagi discipline team nang tagi ay ru ya ki jing ay kublay but ki kenja momento ya gitu ki nongwan pikai ki ba klem pep wat kawai ka sindru hak hapot jong ne Ramadan ha umdihar ngelapet bat ha madan umsning bat ha bahrembang ngila wat sebaiki ngila sim kerteng bat kidon katu kan ngot ya ba ngin sa ai ki kan jaji ai so bhai sa kini ke riu sport
ki bom jupep penuan syari jing lakai football. Teka dor tiket ke bangi lapin baik na ke office jong RBDSA kalong san potungka ke Bayrung. Bat yang ini ke bay tiket nilai syania haka Umdiha Sport and Welfare Club bahkan peniai haka tiket seni final. Bat kia game ikan sedang nado ke Kadui Vijay. Bat ter kindon sibun bah ki program haka tiket seni. Bat kajing keren ya na ki chief guest bat na ki guest of honor bat ki special guest ke jongi kan long hapdem jongi jilakai nyimla on bakin keren suaban sedang lane habakut dengan pej hakano kapor ka ibiang hakta kapor ngin ay ki bakin keren dengan ay kublay pi baro ki lok ki jor ki bala ki sport ki ba football kamtam ki bala community bangin penlong no la syai kasngi khat kendai terik dengan kitau bangimla ban kia nilara ya kasak apoi te hak apoi terik ngira kerpat pi toyawan pai ba kajila kagan long itna ha bat kane galik ka bangile ha kane senam arajar alpulai ka de gestin ke balai la lai senam ngila kendok ya kane galik bangingit skam bangin angla banam kendok su ha senam ki bansawan bat kini ki tim ki ban job menta senam ki barung sya ki super league ki bandrung sya ki we ki division ngila penbai tmai ya kerkom yelak kai na menta senam arusau bat ya kita ki jing penbena ya ki jing yang jing ide bat ki division football secretary lan ya ka football committee kan saai ka jing permana pai ba ha ka semi final ba ngim nom le su kumale ha kini kisnam ki waladam maka dantang ar teli ki division ka way ka di super league ka way ka di general league mentang in le ka super league ka first division ka second division bar ka third division tebat ya kita ki klub ki barung hangta ka football committee kan saai yang jing permana ha ka semi final ku boleh sibuk